La Plie Pyrda minta kesengi ke kat Sauterik Urisau arajar arpuar ya ke Lympung Ialehkai Jong ke 73rd Junior National Basketball Championship arajar arpuar kebala penlong bat penyat da ke Meghalaya Basketball Association. Hakani kesengi lawan penyedan lang ringkat do Professor Dr. Nalin Mehta, Director Negrims, Professor Dr. C. Danyala, Medical Superintendent Negrims, Uba Joel Marbanyang, President Meghalaya Basketball Association, Donald Watlang, General Secretary, Jong ke Meghalaya Basketball Association. Ya kenia ke Lympung Ialehkai Basketball ke Basaus ngi linter la penlong hapok ke Madan Ialehkai Basketball Court Jong ke Negrims Hospital. Kenia ke Lympung Ialehkai ke belas dang minta ke sengi ke kat Sauterik on sepenha Pyrda ha ke kat Nyoterik Urisau.